استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دم باش نه دما پیشکش کردن بولتن آدم جمیر سه فرمو گرنتوی سرونچا لی عفرین روجاوای کردستان د انجام دو تقینان ده هجمار قربانی کتن و لگونده کی دن ین عفرینه بقول که چکدار کی گروپن چکدار ولاتی کی جانا خوش دست ده لی ولات هولندا د انجام بویره که ترافیک ده جوانه کی کرد جانا خوش دست ده دم باش لعفرینا روجاوای کردستان انجام دو تقینان ده هجمار قربانی کتن جدارک تایبات جریباز را راگاند کوشوا بوریل ناواندا باجار عفرینه تقینک لنزیکی بارگاه که گروپن چکدار رودا ده انجام ده هجمارک سویل و چکدار بریندار بون همان جدارا تایبات گودگو تقینا دوم جی لسریا عفرین راجوهات انجام دان ده انجام وی تقینه ده کوشبر تقینا اتومبیل که بمبکری هاتو بو انجام دان دو ولاتین سویل جانا خوش دست دان لگل کشتنا هجمارک چکدار و بریندار بونا هجمارک ولاتین سویل بریا دو روژانجی لعفرینا روجاوای کردستان دو تقین هاتن رودان ده انجام ده هجمارک چکدار هاتن کشتن ده بویرک ده ولاتی که عفرینا روجاوای کردستان بو گله که چکدار کی گروپین چکدار ین کل عفرین دمینن جیانا خوش دست داو چکدارک لجه بویره بو بریندار بو د بویرکی ده ولاتیکی عفرینا روجاوای کردستانی بگولیکه چکدارکی گروپین چکدار ین لعفری دمینن جیانا خوش دست داو چکدارکی وان گروپان بریندار بو ریخصنا مافی مروان لعفرین دوه بلاف کر که ولاتیکی جگونده قصد المقداد یه سر بنافچه بلبلیوه لعفرین بناوی محمد رشید حبیب د بویرکی ده بگولیکه چکدارکی گروپین چکدار ین لعفری دمینن جیانا خوش دست داو چکدارکی دن لجهه بویری بو بتوندی بریندار بو لگوری رخصنا مافی مروان لعفرین داخویانی دماکو مطربین دفره الداخلو زرنه ددن خلق پاریان داوان دمسی زیتونان ده وکول همین افچین هرمین کردی او مطرب نان خوبیت خون لگو واشگاه محمد رشید حبیب زنگل او مطرب آماده بون و دست بداخلو زرنا خو کرن هجمارک ولاتی و هن چکدار لور بون جکیفا چکدارکی گله بردان لی گله دتفنگاوی ده آسمان ایدی هاو کاریبو کنترول بکه ده انجام ده خودی گواشگهه جانا خوش دست داو چکدارکی دن لگل بو بتوندی بریندار بو ریخصنا مافی مروان لعفرینه داخویانیا خوده درباره وی بویری گوتکو مبریان ها هوشیاری دایا کو پیوسته چک جدر بدر و چکداران ده دماکو دناوا خلکه دبن لهمی دورین عفرینه ورستاندن جبرکو هبونا چکان مترسیل سرولاتیان دروز دکو او بویر یک جب دهان بویرین گرانتره کل عفرینتین انجام دان. لعفرین روزانه بویرو بن پیکرنن جدا در حق ولاتین کرد جاری گروپین چکدار واتین انجام دان. وکود داخویانیا رخصنا مافی مروان دهاتیه او بویر نش قصد بو. لی اگر راشتنا چکان دناوا سویلان ده هاتو بایا قداغ کرن دی قربانیو بن پیکرن جی کم آنگو نبایا. لی ولات هولندای د انجام بویرک ترافیک ده جوانکی کرد جیانا خوش دست دا جدرنا خوجهی بلاف کرن کو ده شمیه جوانی کردی بناوی دجوار صلاحیو د انجام بویرک ترافیک ده ولات هولندای جیانا خوش دست دا دجوار جولاتی تاخ آشوریه یا باجار قامشلویو 85 سالیه راپورتا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا ماه 11 هات درخستن تیدل سر روشا سوریه بگشتی و هرمین کردی بتایبت داویترین پیشاته انچار سریا کریزا سوریه و هلوستن ولاتین زلهز و ین هرمی و رولاوان د دوسیا سوریه دو انجامن گرا سروک برزانی بو بغدا و نجفه و هن ولاتین کان دافع عربی و پیشوازیاج سروک راحتی کرن باندوراوان هاتیا راوستاندن سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا ماه 11 هات درخستن و تیدل سر روشا سوریه بگشتی و هرمین کردی به تایبت و داویترین پیشاته جارا سریا کریزا سوریه و هلوستن ولاتین زلهز ین هرمی رولاوان دوسیا سوریه دو لوتکیا 20 ولاتان سرباری پیشاته هرما کردستان و انجامن گشتا سروک برزانی بو بغدا و نجفه و هن ولاتین کندافع عربی و پیشوازیاج سروک راحتی کرن باندوراوان هاتیارا وستاندن
Di raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya meha Bûrî ta dawiya wê mehê de behsa encamên Kongreyê Lotkeya Bîstwelatên herî dewlemend li cîhanê ku li welatê Ercentînê hat darxistin kir ku tê de di destpêkê de krîza Sûriyê hat li ser masê ji ber giringiya wê ku hevdîtinên giring tê de hatin encamdan jî ciwan hevdîtina Donald Trump serokê Amerîka û Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye ku di civîna xwe de Erdogan helwesta Tirkiye ya leşkerî derbarê sînorê xwe bi Sûriyê re wek nimûneya Efrînê daxuyanî ji aliyê Amerîka ve bû cihê guhpêdanê de ku berjewendiyên xwe bi parastina hêzên şerê terorê dikin yan jî parastina deverên ku dixwaze jêr kontrola wê de bimînin li Rojhilatê Feratê ji aliyekî ve ji aliyekî din ve razîkirina Tirkiye wek hevpeymaneka stratejîk li deverê li ser dirêjahiya dîrokê. Di raporta siyasî ya PDKSê de bal hatiye kişandin li ser civaka navdewletî û hewlên dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re ku tê de hatiye civaka navdewletî pêşhateyên krîza Sûriyê yên girêdayî welatê Asîtana û Sûçiyê an golê vegera Cenêv yek biryarên navdewletî hejmar 2118 û 2254 ji bilî wan jî astengî û kelemên li pêş çareseriya siyasî li Sûriyê ku rejima Esed bi piştevaniya hevpeymanên xwe Rûsya û Îranê encam dide ku dawiya wan astengiyan rejimê red kir. Dibêje ku nabe tu hêzên navdewletî yan herêmî beşdariyê danîna destûra Sûriyê ya paşerojê de bikin. Got ku tenê Sûrî xwedanê wê biryarê ne da ku rê li ber çareseriyê bigire û dubare hewlên wê vegerîne destpêka pirsgirêka Sûriyê. Ji aliyekî din ve di heman demê de Amerîka û hevpeymanên wê li ser helwesta xwe bi derxistina hêzên Îranê ji Sûriyê cibcîkirina biryarên navdewletî derbarê çareseriya siyasî li Sûriyê û amadekariyên li paş komîteya destûrî berdewam in bi taybet ku civaka navdewletî di daxuyanî wekû destûra Sûriyeya nû amadeya û bi dawî hatiye û karên hatî kirin dê neberûvajî destûra nû bin wek rêveberiya nû ya çaverêkirî ji bo Rojhilatê Feratê û hebûna Rûsyê li Sûriya nû de. Lewra têxuyanî ku di mehên bê de ango di sala nû de dê pêşhateyên pir giring encam bidin. Raport her wiha behsa pêwendiyên Tirkî bi Amerîka û welatên Ewropayê dike û dibêje ku rewşanha Sûriya tê de derbas dibe hêlaya pêwendiyên wê ber bi rûpeleke nû ve biçe û li gel welatên navbûrî baştir bike serbarî mana pêwendiyan bi welatê Asîtanayê re û Sûd ji dosyeya kuştina Xaşeq jî pêşhateyên dosyeya Sûriyê kiriye lewra Tirkiye karta destwardan û derbasbûna deverên Rojhilatê Feratê wek nimûneya Efrînê yan jî divê Amerîka piştevaniya xweş çekdarên pêdê re rawestîne bikartîne. Amerîka jî naxwaze her du aliyan ji dest xwe bibe di dema niha de. Derbarê geşt û seredana Serok Mesûd Barzanî ji bo Bexdayê û Necefê pêşwazî û şêweyê pêşwazîkirina Serok Barzanî ji aliyê serkirdeyên herî pilebilind di hikûmeta Bexdayê de di raportê de hatiye ku pêşwaziya Serok Barzanî wek serok dîsan hat kirin. Serok Barzanî destkeftin û pêngavên siyasî zêdetir ji nerîn û baweriyan bi dest ve anî û karîbû pirsgirêkên navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de di nav wan de pirsgirêka deverên cihê Nakûkiyê navbera wan de wekû Kerkûkê û pirsên darayî û yên girêdayî Pêşmergeyê Kurdistanê û baştirîn çareserî pêşkêş kir û nermayiyek di peywandiyan de bi wê seredanê drûst kir. Serbarî beşdariya Serok Barzanî di çareserkirina pirsên aliyên Iraqîyên navxweyî re lê Bexdayê. Lê aliyekî din jî Herêma Kurdistanê piştî hilbijartinên parlamentoya wê ku Partiya Demokrata Kurdistan serkeftineke mezin bi dest ve anî rewşa xwe ya siyasî û rêveberî amade dike ku serkirdeyetiya PDK berbijêrên xwe Berêz Nîçîrvan Barzanî bo serokatiya Herêma Kurdistanê û Berêz Mesrûr Barzanî bo serokatiya hikûmeta Herêma Kurdistanê berbijêrkirine. Doh li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê dibin sernavê destûra Sûriyeya nû bijardeyên wê rixistina avakirina zagonî binyat ku endamên wê hejmarek mafnasên Kurdistana Sûriyê ne beşdarî workshopekê dekir. Beşdariya binyat bi vexwendineke ji navan da aso ya şirovekirin û lêkolînên stratejîk li gel saziya rawêjkarên navdewletî IC hatibû kirin. Her wiha di wê workshopê de vekolîner û hin endamên Komîteya Destûrî ya Herêma Kurdistanê û hejmarek doktorên pispor bi zagona destûrî li kolîjên zagonî li Herêma Kurdistanê serbarî hin kesayetên siyasî civaka sivîl ji Kurdistana Sûriyê beşdar bûn.
li gorî Komalpera binyat belav kiriye. Di workshopê de listeya kar û nerînên beşdaran ezmûna pisporan derbarê destûra nû ya Sûriyê hatin gengeşekirin. Biryara encamên wê jî ji aliyê rêxistinên ku workshop birêve birine werin belavkirin. Berî ku em bultena xwe bi dawî bînin dubara em ê sernoçeyan bêne bîrewa. Lê Efrîna Rojavayê Kurdistanê di encama du teqînan de hejmarek qurbanî ketin û li gundekî Efrînê bi guleyeke çekdarekî grûpên çekdar welatiyekî jiyana xwe ji dest da. Lê welatê Holandayê di encama bûyereke trafîkê de ciwanekî Kurd ji bajarê Qamişlo jiyana xwe ji dest da. Bulten bi dawî hat. Her şad bin.